Frangsi pinili tung ladak dongkam mukam taunalong puthat APSLC rongkhang LEC pen patirpi ponsi pinisirin demonstration dongkam mukam at taunalong pini ini pontang lo labang so asirin demonstration along pinili tung long nangkitong dundo Halloween pen mate ilo tumanggong inut hekser bang pulo lapen kedamtang apor hutame itong kar bianglong solar project pen jenglok palm oil storage palm oil project lapen kaprega prega ito mukhan Jeremia project along nang song nang kirabdun abang pulo lapen laan nagalilang ilitum pen arta human krimine sida alang li inut hekser bang lapen tribal tung India long kisung ki poduna putha Odisha long bencenglok kaprek Chhattisgarh Jharkhand ajo along tribal tung long let helang ben kisung alam aputha lapen Kaziranga long matame Karbi atung Missing atung Tiwa atung haladak kisung putha tame kacesong duna bangku lapen United Nation long United Nation mate UN long kabe haladak ilitum tribal tum long lep helang kisung alam the nang ke jai do na bangku ilitum long pini Pranab Dole ke haido alang lipha alam so arjap den kadu eta nge ke pachini khana por pilo alang lendo Pranab Dole amar major aji Kaziranga Protection Committee chairman Pranab Dole ase aro hekete okol Kaziranga area pura nohoy India jiman Chhattisgarh Jharkhand aro belek belek stateot jenaka tribal belek land movementot hete bahut dangor jorito ase aro Ahom joint land struggle etat andolonot dangor jorito ase aro amar joa solar projectot juntu etu movement এই movement strengthen kora etu bahut dangor jorito ase people of India Pranab Dole United Nation UN not goi ekhini kothao raise kurise etu kane bahut bahut dhonnobad ei dharna agane lapen APSLC benai tongdun Central Committee doan lapen tum dak LEC lo akethre kiting tum an phandame nilina tum phan labangso apro dharna lo nangketli dun pot choropon lo pidini tum rat phan pachining tum mate labangso kachesong dengnai ko gathe bangela hello Karbi Anglong NC Hills mate de Mahaso West Karbi Anglong ilitum makisum pinilabangso government itum hanang pa jokon ida ilitum han BJP tum power wang lo pulotang te mate BJP council chari lo pulotang te state government chari lo pulotang te central government yung si BJP chari lo pulotang te ilitum han autonomous state ke nang pipo busil tum han nang chaklo labangso autonomous state itu manang kecak ajo Karbi Anglong rat NCL sarat doan hempe kaning kehang autonomous state aning kehang tum an BJP aphan vote pilo vote pi pen pini government kapang nilo ningkan krep hitang lo tuliam ronghang CM kang nilo ningkan krep hitang lo sida piniani itum han autonomous state ke nang wan pitek edat lo autonomous state ang solam Karbi Anglong rat kami atok anu atum an kami sini nangi busin itum rat pan pachinilo lapen pini labangso dharna pen nilitung government bhan dharna kami memorandum kami along kami nilitung tok dun pensi pachir po busin itum pachini pon lapen adun chu ilitung Karbi Anglong autonomous council de Mahasa autonomous council lapen ilitung Borolan Territorial Council lake thong ke itum autonomous council sik shidul pensi itum han nang chari lo pulo tangte sik shidul ajakom ke kem cheng nei kachahar jak cheng nei lake angdeng pihini angdeng so troxy paragraph 2 sub paragraph 7 halabang so sik shidul lo tum han nang ke pia jakom ilitum klem nang ji pusil tum pubom lo sida pini ini BJP tum kachari ningkan krep hitang lo
paragraph 2 subparagraph 7 mate election ka conduct a rules kasi marning bang pinianta semar memedlo sida itong meme inek ta meme jinso ta meme tuliram ronghang MLA high pen ronghang MLA lang ni dun pen assembly long ganing jedun assembly long alang li kachaporo kadun haladak alang li kejai dun bang pharai sira ingko ratro MLA thingno alang li kejai dun bang ke Karbi Anglong Autonomous Council kelake project council nitum mithang aron rules kasi maru na jakong do pada kacipindak dun alang li cipindak dun punetum pume lapan alang cipindak dun tumning oye sita a rules allo kasi marne ke da council along alang li ningkan krep ni edlo ningkan krep ini ed apieta alang li a rules semar mediasi council ha assembly along capara kadun hailang lake Karbi rapan kapat gerak semandat lo gani magala kapat gerak lo gadi kapat gerak lo anda cubai ke uniform civil code ke sik sidul angkang arloke nang rore usirapan pa cubai lo kita hokper bangke ada toke it will extend to the entire state of Assam usi halabang soron pan kipu halabang soron ke Karbi Anglong pan income change po haladak tok konpi la si jongsi uniform civil code jongsi da Karbi Anglong dang paludero pelutang te ilitung mithang aron atang penceng lok mithang elam ki penceng lok kaprek antame ilitung general alam se tum claim dunang ko end dunang ko lasi nilitum APSLC pen bangke khamthi loje prabjin pen MLA bang pho nang liturun assembly along ning jedon si hala exempted in 6 schedule area pu bangke hala UC sia bilong patok dunang ibu senilitum chudiman pon lu joy ma chokche litum MLA bangke toidun joy mo lasing kacesong tu nang litum ning pinika APSLC pahay nama, Jai Gatar pahay nama, Sik Shidul Pantang nama, Sik Shidul Pantang nama, Sik Shidul Pantang nama, Sik Shidul Pantang nama, Rongasar Pantang nama, Rongasar Pantang nama, Hempreg Lometik, Hempreg Lometik, Hempreg Lometik. Suruh lo. Lasi ini tumpan, siksi dulu tempen itu mithang, rom rup kecelang dia pan, mithang aron niti kecelang dia pan, mithang pindeng sumpot kecapang tang dia pan, la antai tumpan, siksi dulu si jakong yang pied lo. Sita, labang so siksi dulu tumpan, tribal tumpan, kapacing thur dia pan, halabang so jakong ke tumpan, nang pipede asal si tum teglong lo. Akhirnya sikshidul aja kong nang bikoksi pinili dong sikshidul long panchayati raj system si dakewani pan bor ilo panchayati raj system nang kapal luji pansalang itum clear lo lason lutang te ilitum bangke tribe satum an bangke kibira to warna sitam lo pinili tum lada rongga cari je ilitum pan nang pawi je pan si clear lo rongga saraja kong mate serwan ke baja kong itum lo hari tum pusar pen wangjir, Karbi tum ke plan pen wangjir, serwan kep doil itu, sida pinili tumpan, serwan kep itumpan ang warti chorsi pini, traditional village development council si tumpan ang kapat dengi pan bor ilo. Tumitig hajong, lagi arni itumpan preme meani si tumpan ang matek lolo nito APSLC pan ki. Nila tumihin ben ke ningkarong, Sik Shidul Autonomous Council Arta Ningkan Soksike Brak Ho ke Pleng Katalon Ilitum Ningkarong Kadugo Bita Ningkan Soksike Brak Ho Ilitum Sik Shidul Autonomous Council Kachari Long Laki Tumhan Kupai Ke Mekus Ilitum Tekman Long Sita Halabang So Ningkan Soksike Brak Ho Katalon Halabang So Arni Ke Ihinkan Lang Luplutang Te Karbi Anglong ilitum han siksi dula jakong ke nang pabot edlo busida teglong lo ilitum serwan ke bajakong ronga satun kacari jakong ke harabang suarni pancay appointment bang tipi bang siltum han nang klempi rong lo harada
panchayat mate 5-member committee atum phan appointment ki pisil dum thek long rong lo 6 sidum angkang arlosi hada keche ke be atum rong asar halason atum phan si chairman lapen kapre vice chairman alahai ke pek arpusi lidum thek long lo lasi nilitum puing tum je la TVDC halabang ke panchayat mate bang 4 member non head John ki pigil akan nilitum cedon lunde nilitum bangang pang nilongi plodante serwan kep ang hoy litum hanang pinoy halasot tengel silitum cari calon ponlong nangi lain lo lapen non nilitum election phan dame karbiang lo rad phan pinanan phan bachini pon lo ilitum lo BJP RSS tu make mang halabang sinang cepat cunji silitum teklong punitum pachini bom lo lagi lain lo ini tu melong le nang thi labang ke development amen pen sil dum hanang chilo ini tu bhan solar project amen pen ini tu melong le nang thi ji phan bor ilo lasong da taxi Ramdev Godrej palm oil project lapen ka preka project dan itu karbiang long pinang ni asai habang belega deadlong kasulile asai anga dakte mania phansi bor ilo non hajong non alon ki kru ang long legi thiji kelang lake palm storage project mate PSP project amri tharakunchi porong lapen gong nasala rong lapen hindu putsari rong halabang so rong thomarong rong thom suse sita majorly affected lo rong thom bangke halabang so rong arra tung phanon eviction claim po eviction claim si ada karen kapakar ji phan 900 megawatt akaren kapakar ji phan si adani mate green co company phan longle cho jorlo lasi halabang so longle ka cho jor tribal tum longle ka cho jor nilutum APSLC tum chedon dunde karbiang long ratum chedon dunde pusi pinilada dong kamukam town long kamenitum sit in demonstration dum kangi ponlo pinilitum haladak arab jongsi halabang so longle pegnan ko pulutangte kano hoki tum karbiang long lilu pusin dum pupon ape manadak harakunchi long mangke diwa tum ke do thai Putsari Hindu long bangke karbi atum sidolo lemra long bangke karbi atum sidolo lapen labang solong leo along halada kalang itum kiti si joklem lo sai cuti kilo nigitum ye orang nega thai bangke third grade 4 bela boreng bar signing ronsi sitlo ekam surip dikya ador mas itum talong joy na sote hala sinitum kendi nigitum nosi power ang lotan bangke third grade 4 grade asa kuri ke negum ke keche ke be phan ko jor delo keche ke be phan pi delo negum ki pi ke tribal ko ila tum han tribal agwe ki me tum han hal tum pan no ke si third grade 4 grade asa kuri ke negum people sida non negum ke pheklong bang ke non hajjo te asa kuri paklang lo hala da kame akelong mate menangan la phai tum bang ke kara keche ke be tum han orang war sai ki dipuge special pet program te dake paragraph 20 mate 6 lo lajo bangke inglo masuk tum phan ansi phan bangka requirement pinangko non ke requirement ki pike bangke che ke tum phan bang ka buncho kala san siklen nasi ni tum power ang lo program te lahu bangke halo kreira phoke thai bangke surip tiket adonti na chiklo jon kapal ni bansi nilum boi ponpo glen ponpo joy gede lalu lasi alang itu ihin benda ke jinsa kan me hera kamene lalu pot tontong di kapal ponpo paru thong orang dua koisa nak lagi paru ne ke hera re mal itu diri itu mesti hera re na labang itu jadu ne lasi untuk kere itu mana me hema sodore kalau mana hala hema sor fana itu dikhalo haro ne ke apa isara sinan dela na chula dan Allah ke namke piniani ke itu heranan ku Allah akro sidang ini ke
China cumi cakap sih kan, dia orang nak poisa, kaju madam ini saving account long, jaga long. Jadi tu mamu ni pulau lagi. Tubuh situ dia yang long yang apa? Itu dia yang poisa khatere. Itu ke sanlok bank lagi. Bank itu ke account long poisa dumma, awema, halas sote yang silu nang biji. Pilih ni halas tu ni pali China ni dia. Alang ke dia orang poisa khatere tu lagi lak pada long wek lagi. Lak pom di long wek tu. Jika nak harus kau wek itu apa? Suri si wek itu apa? Harus ni dia kau nak jam hasi dah belum deh. Bank itu ni tuh hanglo nanti cuma. Kami pilih kade. Lasi itu mata kecok kita do. Lasi non ke lagi lah bangke itu live hui otak kecil raponing dulu. Lasi non menana arada tu apa? Mata hui ini tu apa? Kapal nang hupo na tung tado. Pilihan ini 500 project Amri lapen phuluniya la Pangrum pepen ciri surike thom abighalong le dampo. Ciri surike thom abighalong le tini lukson po. Halake jok takar biang lola tu handung sero dan hwe. Non ke handung hai. Non ke handun po, ke chandun po bangke, hirungi PGR long le election nanji. PGR long le ke election lage political issue lo, political issue lo lage. Lapen APSLC atunke regional political party lo, power jansi bango kodante, hirungi PGR ke memorandum epat tanah pinang negasi untuk election jatuh. Kan boleh nada? Lahir dia sida pilih tuliran ronghan. Ningkang grade 3 election highway anta alang ikan cetoi bomla. Lasi nirtum mathalo lanon VGR kaceso labanso kaceso nangkang turdun bangke hala palm oil storage project along way government hapa papiseran rakyat pansi laku kaceso bangpaklan. Lasi labangso kaciso itu langur pamene. Labangso kaciso itu lingkan ini yang bongga hegun mawalo. Ciklo jamante kaciso naik tu report, indut bahaya pandang report. Ciklo jamante itu tu report, itu ndoli meka report. Halason lock itu mah rak macam tu nak kacau lu. Lasi itu masuk jaga thar ki jonglan. Ini tu kene itu nangye. Tuliran rohan dot kerake. BJP tertike. Hiruni PGR ke election high hebu itu masalah jaya kerjaan itu. Dasar thanks ini ciklo bomlo cikok bomlo. Kali lasi itu power yang melakukan lagi political issue. Ini tu lagi ibu yang bom kami election at Jakomboji. Kita tu power project. Huluni orang ambil orang mana non itu kampanye tu dia program deh. Mau kampanye tu juga lagi itu mungkin. Lasi, katu gue kargen nomor doan melake amriya kisum, fuluniya kisum kumakatera, dan amri longkang rata, difur rata anda, bukan jangan rata anda, burpat kaci song sila bangso program, kata la bangso project, kakek zel dia paling penting dengan besi, ini nanti hancur rilon, lanjai sini nanti tengok lami jengkol. Kalau